Yay. Aku dona mai chak ko yaw ni ko. Khit. Thani tong le ni ha tina. Ek chho har pe ni na. Hai ni. Apa di press conference ki maram si kai no kanda mayam na hujik viral oiba koi Manipur government ki maikai dagi koi Manipur liquor regulation policy ma draft amaka social media da yam kanna viral oi budu madu sengi sengdi hadna mayam da su confusion ama lei budu madu isu clarify tawba duga masi authenticate oire sengbo oire simadi ngarang makse CADA da address tor pasi koi chief minister secretary tagi ngarang se koi nungil pung makhai sida koi office da chief minister secretary tagi miyoi lakpirakanda koi da official document ma koi da pibirame maduda maroina additional secretary to chief minister nailin thang tilian sinama na soi toroga thabirakoni ado sida mana ireiba warol sina maroina koi hojiki document ani ihan hanbaduna Manipur liquor regulation policy haiba koi mayamna viral oibedo madudu ma chamana na dum yaure sima enclose tore aduga ani subadana general public information and sisu mapam khara da dum viral oibe thengai general public information simaga sumaina koi mayamda yakana draft tumaga hojiki general public information simaga sumaina koi enclose torokanda moina haibi reisi for your kind information and feedback haibi information sima koi da official na phange sima mayam haijeri aduga masi government ki che oire sima aduga feedback sida koina haijeningi se feedback se tasengna koi in return oina pibisi yabane adugo koina ngasi gi sida dum koi press mayam gi kudung chaba lorga dum koi haijerage maramdi hojik se kitang koi gi su atai tai mafam singda protest mayam sanction jabina koi du kitang madugi kudung chada ba kitang leiba hai tare aduna maroi bi koina haijeningi se masi feedback koina CADA na taliba demand sina koi gi white paper haibani aduga moina puthoisina draft regulation policy haibani aduna masida maike ke adagi koida wahang mayam lai adi government ki maike digi white paper ama puthoe mayam haina bu hajiri ko government maike digi chi puthokramnina CADA gi stand je karino CADA se usi government ga wari saba yadribra kai se maike ke adagi even social media da kaida yam kana hoji se thaganare maduna madum dang koi clarify tawjage na maroi bidi adugini aduga white paper haibasida akoina tanjari si white paper ni government puthopi basina regulation gi adugumba policy ni aduna haibasi yam thina khene aduga hoji puthorei basi su koigi akoina tanjagi potuma sungaw raw thread maramdi white paper haibasi magi sample amka ai uchage sina koigi niti ayog na phongba white paper ni koi vision 2035 public health surveillance in India haibasida white paper amka government of India na pongi masi page number 70 gi mathakta pali masida haiba tawgodoiba thabak policy sigi matang yam mayek sengna thami sumai tawdana akoina tanjagi basu akoigi maruina public ta yam kana concern oiba health ki issue ji akoigi honorable minister naga haibedo akoigi Yuu Ligalised torgadi liver cirrhosis handarani ka haiba masi akoina di akoida sigi asokpa amango mayam di koi u leirabne adu masi sarkar gi maike di masi legalize tordi pharni haiba sumba question sing adigi akoigi social impact maroina akoigi imung manungda domestic violence thaba adigi sumba tonga crime thoiba mayam je handahangani haibagi madugumba koi praja moina akoina hangiba wahang mayam masigi paukhumdu pibaduni akoina white paper rise adubu haibasi hojiki moina puthoiba draft ki policy regulation sidadi amatasu address tawde aduna masi akoina white paper oina su min tawjade aduga tasengna akoina hojik se maike ke adagi haiba issue se CADA gi natraga nupi samaj ki issue nate masigi issue se public ki issue ni miyam gi issue ni aduna haiba issue sida government na akoi miyam ga tanaramdana
ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯗꯤ ꯆꯍꯤ 2 ꯇꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯁꯥ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯁꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯧꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯦꯅ ꯀꯧꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯃꯝꯅꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥꯗꯥꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯕꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯦ ꯑꯣꯟꯂꯤ 2 ꯄꯦꯖ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯄꯦꯖ 2 ꯈꯛ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯤꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯂꯨꯔꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤ 30 ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯌꯨ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯄꯦꯖ 2 ꯈꯛꯇꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯏꯍꯧ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯤꯇꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯍꯧ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯅꯝꯊꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭रेस मैम कौदना निथीना ऑफिशियली गवर्नमेंट की माइकईदगी मसी हैंड ओवर तौदना मसी मियामदा फंगनबसु नते याना सोशल मीडिया दगी हान फंगी अदुगा कोंदंगदा थेंगना अखोइदा ऑफिशियल ओइना मोइन एड्रेस तौबिरबसि कादा दा अमा अदुगा नुपी समाज तनो सुमाइना एड्रेस तौबिरे मसी पब्लिक ता फंगिदुना वायरल ओइन चटकिबै वाने ऑफिशियल ओइन फंगबदि ngarang din फंगबनि हाइजे अदुना मसी गवर्नमेंट की खितंग मोइदा अखोइना तौहनजनिंग हाइतारे खितंग सोसाइटी सिगी येंकांदा गवर्नमेंट लोखलइबा अदुगा गवर्नमेंट पामिसि करिनो हाइबसिगी मतांगदा ममुत ताना थमनिंगबा अदुगा मियामदा मरोइना प्रेस मीडिया इ ममांगदा थम्मकांदा ऑफिशियल ओइन तौगदो पोतु तौगिदबा अदुना मयामसिदा करी पामी येंगे हाइबगी इंगित अमा हेक थक लाउना तौबसु मान अदुगा अखोइना मसी ऑफिशियल ओइना ngarang makse ngarang akhoi sida chithi lakringai mangde akhoi press kaujade maram di kaino hakan akhoi masida yam kanna react toksalur kanda akhoi gi nate madu genuine noi government ki paper nate haraga di akhoi dasu mu kitang khudung cha da leba duna masi madu gi authentication du ngai bini ado hojikti authenticative oire tokudabu hai basida moina puthoiba regulation policy sida tonga tonga magi component myam iri adu component sing du ai nei na jaroi kai gi hagadi akhoi na demand tobudi white paper ni adu cd koi regulation policy hebdi kona madugi akhoi हाइरिबा खोंथांग असी व्हाइट पेपर अमा मियाम दा हाना थमा मतुंगदा व्हाइट पेपर सिदा अखोइना याहन जनिबा पॉइंट खरसु ले कई पॉइंट हाकान हाना दा कोई बैकग्राउंड अमा थंबा म चांगी हजि गवर्नमेंट ना याम कना क्लेम तवी कोई यू से थिंगबा ngamdre हाइबसि व्हाइट पेपर की बैकग्राउंड मसी गवर्नमेंट ना थिंगबा ngamdre हाइबसि सरेंडर तौर उपम चांगी नंदि असुक सांगना 1991 दगी प्रोहिबिशन थंबजे मसी गवर्नमेंट ना ngamdre हाइसि मियाम दा मसी सेंगना डॉक्यूमेंट से यावबा म चांगी अदुगा सिगी व्हाइट पेपर सिदा अखोगी मरुइना स्टैटिस्टिक्स डाटा मैम रिसर्च की डाटा मैम याहनबा चंगी बैकग्राउंड कई दमकतना गवर्नमेंट ना असिगुंबा स्टेप अमा लौखलैसे हाइबा वाफम से याम मयक सेंगना अदुगुंबा डाटा का लोइन थंबा चंगी अदुगा अखोगी मरुइबा हेल्थ प्रॉब्लम मैम मियाम नि पाइरिबा हेल्थ की प्रॉब्लम मैम सोशल प्रॉब्लम मैम क्राइम की इकोनॉमी की सिगुंबा मैम कल्चर नॉर्म्स मैम सी मैम से हाइरिबा व्हाइट पेपर सिदा यावहलकांदा मियाम सिदा अखोगी मियामना लानना खलिबा नत्रगा थाजद्रिबसे मसी गवर्नमेंट फजन कन्विंस तौबा मदका होय अदु नत्रिबाउदी अखोई मियाम सिगा हुजी सरकार गा मुंगनबगी मवंग अमा हुजी तोंगा तोंगा फमदा एजुकेशन मैम तौरिसे मसी सुंगले वेबतना दum तौगिनी अदुना गवर्नमेंट ना अखोई सिविल सोसाइटी मैम इमालुसिंग अखोइबु इनवाइट तौबिरकांदा वारी सानजी हाइबा वाफम लेरगदी अखोई कदासु दुम गवर्नमेंट ना वारी सानजी हाइबा मतमदा कईदौबैसु यारोय मरमदि अखोई गवर्नमेंट की मायोक्ता लेबा ऑर्गेनाइजेशन नते अखोई सोयदना वारी सागनी अफबा सोल्यूशन अमा मियाम की दमकता मणिपुर की दमकता अखोई पुरकना पाव याम अखोई नंगमबला लेवल ला होना जगनी तबुदबो अखोई फजना व्हाइट पेपर अमा मियाम दा पब्लिक डोमेन दा थम्मकांदा मियाम सिगा नैनबा याबगी अदुगी रूम दुमा लेट्रिंगैदी हौजिक सिगी ड्राफ्ट अमु पुथोखरे गवर्नमेंट की माइकैदी वाखम खर फोंदोखरे सिदैदा नोगी ओपिनियन पिरो नत्रगा सिदैदा नोइना अखोगी सिदा गवर्नमेंट का फमिनरगा वारी साजी हाइबदुदी हौजिकी मोइना पिरैबा ड्राफ्ट सिना मरम अखोई वारी सानबगी मदुगी मरम लेते अदुना अखोई वारी सागिरोय अदुगा अमना अखोइना हाइजनिंगबदि अखोइना तालिबा डिमांड सिना मरुओइबदि अखोइगी कैबिनेट लौगिबा वारेप तो हंदु हाइबनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाइग्रिसि अखोई वारेपति हलरोय
rules and regulation sembada miyam yaubiyu haiba CSO mayam civil society mayam yaubiyu haiba aduna khoi rules and regulation gidadi khoi hauju ji kena khoi opinion bijagiroi moina thadori bese moina thadok chaba ne miyam din naina jasanu kada ge na sidadi khoi opinion bijaroi akhoi gidi main oiba sai gi ek moina live tawgiba adugu 1991 gi prohibition act to madu akhoi revoke tawrakanda government ki decision ji handu haibase akhoi first demand ni aduga kaigumba haiba sida government na akhoi na miyam na taliba haiba akhoi gi masi khungbom handu haibase tawdragadi kadana hujik jiksu akhoi gi mafam kya da protest miyam changeli aduga hauji akhoi gi ima lup sing manipur gi akhoi gi nupi samaj na date 10 phau da government ki chap chaba phire am lauthu ona hailiba akhoi government ki mayokta lauthoi ba wafam sisu kada na koi ima sing da koi support toroga koi su hanbalik tana ima sing da koi ga kusam naraga kungjang changsen jagi gen chi je ya ba mo ha bina man policy je si na wai sa bai maram di koi si policy koi si da